tamam da başa. سەرچاوە. Merhaba ji we tevara û ji temaşevana re. Ez dixwazim îşev çenikî li ser evê bisekinim. Di dînê İslamê de, di ola İslamê de riya îdarê çi ye? Yani îdarekirina welata, îdarekirina malbata, îdarekirina mala, îdarekirina eşîra. Bi tabîra îro got medenî Tirkî dibêjin dibe di dîn de siyaset çi ye? Ez dixwazim pêşî ser wê nabisekinim. û ez hêvî dikim guhdar jî got sualê we hebin divê menhecê de, yani divê mewzuê de. Wextê got sual jî ser sohbetê bin, sohbet xweştir, bêhtir xweş dibe yani. Yani sualê guhdara hebin, temaşevana hebin, bira li ser mijara dîn û siyaset veya dîn û îdara li ser wêne ew bikin, qederul imkan em ê înşallah cewaba we bidin, bersiva we bidin yani. Hocam be konu çi bu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Estaizu billah. Sümme cealnâke ala şeriatin minel emri fetba'ha ve la tettebi' ehvâ'ellezîne la ya'lemûn. Surete Câsiye ayete 18. ود آياتك جديدة جي خدا عز وجل بيجي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة مائدة آياتا 48. ود آياتك جديدة جي خدا عز وجل بيجي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الأهواء ولا تتبع الهوى فيضلوك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد آية 26. بله تماشاوان هجا جاردين مرحبا جوارا بخير باشي. بكورتاي دوا آياتي قوما خوندين دا خدا عز وجل دبيجي جهر ملتك ما شريعتك ومتودك خلقان ديا. يعني شريعات معناه ري وريبازة، أصول قاعدة، ري وريبازة حياتي، منهج حياتي، متود حياتي، إيش يعني مرة جيانا خو تشاوا بكار بينه، مرة جيانا خو تشاوا بكار بينه، مرة موفق ببي، مرة جيانا خو چاواب کار نوینه مرم موفق نابه. یعنی وقتی گوته شریعت دگلنکا اصطلاحا اسلامی ده گوت به شریعتا خدا، یعنی دین خدا، یعنی ریا خدا، یعنی ریباز خدا. ایجا خدا عز و جل بجه ما جهر ملتك را شریعتك شاندی. یعنی امجوینا فهم دکین گو شریعتا حمو ملتا نوکه هفبویا. د منطقه و د منطقه تمام شریعتا یکا، فقط اصول و اساس و گو بتعبیره ایرو امد بجن قانون وانا نظام وانا هر یکی گورا شرط و شروط وانا بویا. يعني ایجا خدا عز و جل اجنبی خورت بجد به ما تگراند یل سر شریعتا که و تتابعه و شریعتا ببه وتتابع هوا نبي. يعني جغين شريعة جغين أمور دين تتابع نبي. وقت قلت جوي شريعة بقت تبي تابع هوا إنسانا ويا هوا فنعوذ بالله تتكلي هلا كذا. دفرنا أستخدم تشتكي قالكي مهم بين مزمان ده قبول كرنا أولا إسلام ده وده قبول كرنا تو أولا ده جبر تنه زور تنه. يعني خدا عز وجل دیروکا دنیا ده تو انسان ده دونما تو پیغمبر ده کسک مجبور نکریه گو عیله بیله الا گرکه و مسلمان ده. نه کسک مجبور نکریه. دور ده مجبوریتا تو کسی تونه. يعني حق تو انساني جو تو انساني رنينه بتو شكلي بتو آواي
قوي مجبوري باورمندية بكي جبوي أواي أزهر جارد بيجم أزهر تمتين مزمان نقطة بر مهمة لقورا أولا إسامي رازيبونا كفري قومرب حاشا بكفري رازي بي نعوذ بالله مرب جيد بي كافر ورازيبونا ظلمي نعوذ بالله قومرب ظلمي جي رازي بي مرب جيد بي ظالم إجاباس برسوا كفري تشتكي جدايا وبرسوا ظلمي تشتكي جدايا برسوا كفري أوا قو إنسان باورمند إنسان مسلمان بزمان إخوة وبعمل إخوة وبشكل إخوة وبشمال إخوة ببنى مينك باجز إنسان را قو إنسان جي لوابنا رنجبو قنجيا وانا جبو خشكاتيا وانا عملي واي باش قنج بيروس الشعب واكن أو جي جوارا دين خدا شيروفا بكن بيجن بحقوق إسلام تشيا دين خدا تشيا إنسان كافر جي دفرد تأثير الوابكن يعني بعقل إخوة بمجي إخوة بفكرن وجوار شيروفا بكن وقتي قو بسري واكات وي مسلمان ببن وقتي قو بسري واكت مسلمان نبن يجي مروي مسلمان جي إنسان نا مسلمان بكافر ويش كافر را ببي مينك ببي örnek هم باشتغالية أخوة هم بعمل خوي روجانا وهم جيب حمود شتيخ أو مينكاتيا ويا قنج باش بيروس وتأثير الوي إنساننا مسلمان بكي وي ببي سبب مسلمانتيا وي إنساننا مسلمان يعني تأثير قوم مرب الكفر بكي قنجي باشيا نزور داريا وكذا منطقة إيرو حالة حاضر استثناء خارج قو كتيا چاندا إسلامي قو إنسان مجبوري مسلماتيت كن مجبوري باورمنديت كن وكا قو استثناء خارج قلق ديروكا دنيا دا تاريخا مسلمانا دا راشتنا توينغا خوا وهجومي سر ولاتي خلقي كرنا قوتنا يا وني مسلمان ببين يا وني جزية بدين يا انشي أمي وبكوشن أصلا وأصلا نراستا دجيانا پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام دا حياتا پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام أصلا تشتكي ورچه نبودا بلكي وكا قوما قوتي ديروكا دنيا دا از هر تمتين مزمان تو پیغمبر کسی جميرانيا پیغمبرا جقهرمانتيا پیغمبرا جزنگينتيا پیغمبرا جعسكرتيا پیغمبرا ایمان به پیغمبرا نانيا بلكي تام ترسنا جعدالتا و جمرحمتا و جراستيا و او خاص ودقل بيناك تبجي تبليغا وانا تبليغا شريعتا خدا تبليغا دين خدا يعني ديروكا اسلامي ده تمام پیغمبرا جي انسان را ايزاح کرنا تبليغ کرنا بزمان اخوا وبعمل اخوا بونا ميناكا باش اف تبليغا و خوش فيروس و او ميناكيتيا و باش تأثير سر جواك كريا جواك بوي شكل مسلمان بيا نقو بزور جواك مسلمان بيا معنى ودا ده قبول کرنا اولا اسلام ده اصلا بتو شكلا زورداری جبر تونه اوانا یک عاد دوا فقط بس گو ایجا انسان مسلمان بو باوری به دین اسلام آنین معنا وینا هنگی مجبوریت کبیده مجبوریتا چت کبیده مجبوریتا گو اطاعتا امر خدا بکی يعني گو تمام جيانا خال گورا به شريعتا گو ما گوتي گو خدا عز وجل ادبجه مج تمام ورا شريعت شيانتيا گول گورا به شريعتي حكم خوبك يعني و بمالباتا خورا بهفجينا خورا بزاروك خورا بجيران خورا بهمولاتي خورا بدولتا خورا بمسلمان را بنا مسلمان را بجيران خورا چاوا معاملات ابانا تمام شریعتا خدا دا نویسینا انسان گو اولا از مسلمان به ایمان گو اولا اسلام آنی گرکد تمام
و خصوصي قوما قوتي لقورا حقوق إسلامي معاملة بكي وقت يقول قورا حقوق إسلامي معاملة نكي معناه وينا بكرت وكرمانجي قيمة خدنا خدت على رجاء قيامته حيفا خجهلين بله سيدنا مثلا باورمندیه مثلا قبول کرنا اسلامه و مثلا گود اولا اسلامه ده جبری تونه ده مسلمانتیه ده بس پشتی مسلمانتیه حقوقت كفي دوري حلال حرام كفي دوري مجبوريت كفي دوري يعني وأبا قوما قوتي يعني برسوا كفرية أبا يعني تي تبليغ دين إسلامي كي تبي مينك كباش وجبوي أواي وكافر تبنرن لقنجياتا الباشياتا المرحمتاتا العدالتاتا أجر قنجياتا عدالتاتا مرحمتاتا باشياتا تأثير الواكر وتسؤالي واجي القراكو عقلي وبقري فهم بكن تبرسف دا ومسلمان بكن الحمد خدا اگر نا ايجا نعوذ بالله وكا ايروغو ام كتنه دا از گلک جارا بيجم دجواتي مدا اغلب تي قوتين دبيجن دبي ون لعلمي ملا بنارين لعملي ملا ننر وقتي قو عملي ملا عملي شيطان بي وعلمي علمي خدا به معناه وينات مكي او هنجي خليفه شيطان انا خليفه خدا ابد فردا اب اصلا تيك قال لك مزن شاشتيك قال لك مزن طبي البته كحاشا ملا حاشا ثم حاشا لا خدايا البته كوي گناهكار به اگر بته وي ضعافي ويهبن اما مساله ام خدا ده دوي پیوا گو جواکا ما مسلمان ده تي گوتن ابن راستا نورا عالم وارث بخبران وقت قلتل بيباوي نار وتل عملي ننر يعني عملي بيباوي نبونيك معناه وينا دمكي او عالم نوكيل بخبره وكيل شيطان وآياتا بيروجي دفردا رخنتك شيار دكي دبي يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلوا يا وانسان باورمن كما تشتاق ودودا موجود ونبيك ناين ونعمل لكن مش جواكي رد بيجن دفردا خدا عز وجل رخنتك معناه ونا وقتك عالم بيجي وعمل لك دبي نعوذ بالله مخاطبه رخنا خدا عز وجل ويرخنتك في مسألة هجم مرحبا هجم مرحبا سرچان سرشري عفوا كده قلقي قلت ماشي ما كانت باوركا نو مساعدة تاكل سؤالك ايش تبرسم ايكي تاكل شيء ما يذكره وجار قولهم قريبا كتما نقبش بقو سؤال جوكم تمام كرم اگر امزان بدنا برسم بدنا اگر مزان نمي ولا مزان Rastla. Nazım Kızıl Götiye Kürtlerin olduğu bir camide Arapça ya da Türkçe vaaz vermek ya da hutbe yapmak yani yönetmek şeriatın neresinde vardır? Yani şeriatta yeri nedir? Götiye de Cego Murat'e kurman tededir. Camiye de mella ukteb Arabi Türkiye vaaz'a bide mella şeriatta hükmü ve tüştişiye. بله مفهم كره جارايا كمين ام خنا خابينن ام حلال هبدو نكن ايرو ولاتي غوتي دا ام دجين سيستما شريعتي تنيا غير كان بيشي بينا فهم كن يعني شي سيستما ناف ديمقراطيه ناف حق حقوق وعدالته فقط سيستما بكاريبونيه ام دفردا بيشي جهدو صافي بن يعني افيك يعني تديد مرف هدو نخابيني ام خون نخابيني يعني ايرو اب ولاتي جو امتداد جن خلقي مسلمانه قالي مسلمانه اما نظام وزاقون دولته نه شريعتنا نه حقوق شريعتها نه خوزيش غير خدوره حقوق انسانيه جهبان يعني وكا قومو قوتي بالزمان دبي ديمقراطي انسان حق لري نظام شي فقط خدي وكيلات تشتكي ورتنا بكاريبونه حقوقي بكاريبونه هيا دولاتكي دقو حقوقي بكاريبون حاكم بمعنى وينا تتشي بيجي بوشا فقط دي سجي امي برسفاوي بدن اجا لقورا حقوقي انسانيتي لقورا حقوقي بشريتي ولقورا حقوقي اسلامي جي د
mesele civaki da ekseriyet zedebun mühime. Yani îro çûyî camiyekê ji sedî 75 kurmancên ji sedî 25 eqeliyatê dîne. Li gora hiqûqê İslamê gereka weaza ve xutba ve her tiştê ve temamê peyvê ve iştegaliyê ve bi kurmancî bin. Yani çünkü kurmanc dûr de zêdena. Her de camiyeke dîtire vêce duê de Arab zêde. Yani ji sedî 75 Arab bin, sedî 25 eqeliyetê dîbin. Dûr de jî li gora hiqûqê İslamê gereka bi Arabî her tişt bêkirin yani. Çûyî camiyeke dîtire îce sedî 75 em bêjin Türkin yani. Li wê de jê lazim e bi Tirkî bê muamele kirin. Wextê ku vêce tevlî hev bê, em bêjin mesela nîvê camiyê Arab in, nîvê camiyê Türk in. Nîvê camiyê kurmancî, nîvê camiyê Arab in. Bes ew jî mesela hingî tê her du zimana bêjî. Wextê ku fehm kirin tune bê. Wextê ku fehm kirin tune bin. Mesela terê camiyekê nîvê millet kurmancên feqet kurmancî bi Tirkî nizanin. Ama nîviyê dîtirê Türkên feqet kurmancî jî zanin. Hemgî dûr de dîsa zaruriyet kurmancîya tê kurmancî bêje yani. Çünkü kurmancî bi Tirkî nizanin, Türk kurmancî zanin. Mesela îro civaka me da yextiyarê me aglebê wana xweşik bi kurmancî nizanin. Zaten camî jî hemû yextiyarin elhamdülillah ciwan naşine camiya di axa Kurdistanê de, di herema Kurdistanê de li gora hiqûqê İslamê muheqqaq gerek bi kurmancî weaz û nesîhet û her tişt bêkirin. Lewra hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam heye dibêje kî ji îbadetê ve xêra wî tiştê ku hûn jê fehm dikin heye. Yani wextê mala herê cemaet herê camiyê û mala bi zimanekî ku cemaet ji wî zimanê wî fehm nake weaz û nesîhetê bike û millet jî nizanî bê millet çi got kan be çi je fêm kiriye. Wê bibe haşa sümme haşa bila teşbih minekeke nexweşike li belê me ez ê bêjim yani hatiye zamanê ve hatiye ez ê bêjim. Dibe hikaye hal û hemûl ser Nesreddîn Hoca têne gotin. Dibe Nesreddîn Hoca xwest ku zarûyê xwe ji riya aqil ve wana imtîhan bike, ezmûn bike ka kîjan ji wayê bi aqil e kîjanî zane kîjanî nezana. Ece ez ê heme wer bi kurtayî dibêjin. Ji her siyare dibêje ji min re bibexşin heqê xwe helal kin. Dibe ji min re heft kerê şaşik bînin. Werhasil ê bi aqilmendê wana çê devê camiyê li devê camiyê disekinê ixtiyarekî şaşik tê dibe ma mala we behsa çi kir dibe wela xutba wî xweş bû baş bû. Dibe ma behsa çi kir dibe wela nayê bîra fehm nekir li belê hema zanim gelkî xweş. Dibe dixweb de viyalê. Heft insanê ku ji camiyê derdkevin sual ji wat kir bêmele cum'a wî çi bû û nizanin bêmele çi cum'a kiriye wat tê helekê dibe ji bavê xwe re dibe eştere baba me haşa bibexşin kerê bi şaşkanî. Ma'na vê na însanê Musulman ku herê camiyê û mala xutbê bixwîne ji xutbê fehm neke wextê ku ne bi ziman yani sûcê weke îro ku em bêjin sûcê dewletê vê guneh distûyê dewleta de ye. Guneh distûyê wa de ye ew gunehkar dibin yanî. Wextê ku vêce ew haşa yanî jê re ne derd bê û çûbê hema weke bi kurmanciya me dibê reş ke û dilê xwedî xweş ke stû xwe kelo hingî ew ma'na be demekî ew kere afwan bibexşîn. Ece ji bo wî awayî lazim a li gora hiqûqê İslamê dibêjim. Li gora hiqûqê İslamê dibêjim. Di herema Kurdistanê de ji sedî sad lazim a weazê ve hemû tiştê ve dînî bê nekir. Çünkü axa Kurdistanê yani ji sedî not û neh Kurdin yani. Heremekî welatekî ku sedî not û neh bila not û pênc jî bin ji bo xatirê we kurmanc bin û weaz û nesîhetê we xutbê we bi zimanekê dî bê kirin evana ne rasta evana ne hiqûqê însaniyetê jî evana ne hiqûqê însaniyetê jî yani. Belê. Ava jî.
ئەمێ ئاستا خوا دیترێ بێژن مەگۆ دە ئاستانە یەک ژێ ڕازیبوونا کوفرێ کوفرە ئەمە بەرسڤا کوفرێ تەبلیغا و تەبیینە نەشەڕ و پەپچوونە ئەسلان نەجائەزە مەرەف بۆ مسلمانبوونە ئینسانەرە شەڕ و پەپچوونێ بکەین ئەمە ڕازیبوونا زوڵمێژی زوڵمە فقط بەرسڤا زوڵمێ ئیجە تام ئا تەرسێ کوفرێ شەڕ و پەپچوونە لەورا پێخەمبەر عەلەیهی سەلات وەسەلام دەبێژێ ئایەتێ پیرۆژی هەنا بێ وەختێ گووەدی حەقسزیک نەحەقیک زوڵمێک تەعداک هاتە کرین li gora hêza xwe bersivê wê bidin eger ji wihat bi destê xwe rajne destê wî wî destê însanê zalim û destê wî bişkênin û eger quweta we nebû hêza we nebûn ku hûn bi destê xwe pişta wî bişkênin bi zimanê xwe wî rexne bikin û pêre şer û pevçûnê bikin yanî eger we nikarî bû bi zimanê xwe jî weke got îro em têdena وەکە وەدعا گۆ ئیرۆ ئەم تێدەنە بە زمانێ خۆشی وەختێ گوتێ وان ئینسانێ زاڵم را وەیا وا سیستەمێ زاڵم را تبێژێ چمە ون زوڵمێت کردن ون حەقزیێت کردن وێتە بگرن وەکە گۆ ئیرۆ ئینسانا دگرن بە ملیۆنە ئینسان کردنە حەبسادا هەنگی تێت قەڵبێ خۆ بێژێ ئیجا پێخەمبەر عەلەیهی سەلات وەسەلام دەبێ ئەڤژی ئەن ئا گۆ ئیمانا زەعیفە بێجە مخابن دەبژ قەلبی بەردا ئیرۆ وەکە وەختێ شەهیدێ کربەلای حەزرەتی حوسێن ئەو دچین برێدە ڕاستە هەن کاتێن کورتایی دەبێ وەڵا قەلبێ وانا دگەل وەیە فقط شوورێ وا لەسەر وەیە يعني قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك دبي قلبي وا دقل ويا يعني قلبي مسلمان دقل